Priča Žikice Popovića iz Ugrinovaca nimalo se ne razlikuje od drugih stočara u Srbiji ove godine. Nedostatak kvalitetne stočne hrane već se dramatično odražavala na mlečnost goveda, a naročito one sa dobrom genetikom. Nema visokih prinosa ako krava ima lošiji obrok, što pokazuje iskustvo našeg domaćina. Sa dobrom hranom njegove krave davale su u prosjeku između 25 i 30 litara, dok je ove godine prosjek 20 litara. U ugrinovačkom ataru ne postoje zalivni sistemi, što se na zemlji 5. i 6. klase itekako odrazilo na prinose, a kasnije i na mlečnost krava. Više nego pola imamo manje prinosa. Ovdje u Pogunovcima smo imali oko prikolicu kuruza. Drastično smanjenje i kukuruz pogotovo i detalna. Nekad smo lucerke imali, imamo oko 20 jutara pod lucerkom. Sad u ovoj godini smo imali nešto preko 5000 bala, imamo svake godine s te iste površine oko 10.000 bala detaljine. A kuruza nije bilo ni pola, možda trećina. Prošla godina nam je bilo dobra, pa nam je ostalo kuruza i tako da ćemo ti naših 50 goveda nekako izraniti, a inače po ovoj godini je jako slabo. Mislim, pogotovo za nas koji imamo toliki broj goveda. Sreća što je od prošle godine ostalo sitne hrane, pa se neće smanjiti broj goveda na ovoj farmi. Kukuruz ne može zameniti lucerku u ishrani, ali naš domaćin kaže da će održati broj goveda na uštrb mlečnosti. Zbog svega toga minimalna cena mleka trebalo bi da bude 45 dinara, a ne 40 koliko izlazi s povećanjem mlekara od 3 dinara i uvećanom premijom sa 5 na 7 dinara, smatra Žikica. Ja mislim da je to jako malo. Sad bala detaljna, bala lucerke je od 300 do 500 dinara. I odmah znajte koliko nas, one svak dan pojedu, mislim ta goveda preko 20 bala, znači oni sad pojedu samo u detaljni, da računamo po 300 dinara minimalnu cenu, one pojedu 6-7 hiljada, samo u detaljni, a plus sve ostalo. Silažu ove godine nije pravio jer se plašio da nema dovoljno zrna i da mu neće uspeti. Srećom ili nesrećom, Žikica ne oskudeva u stajskom đubretu. Srećom jer ima priliku da škrtoj zemlji da hraniva, a nesrećom jer je zbog nje na nekim parcelama ove godine pregoreo kukuruz. Nedostatak padavina u Ugrinovcima ne može se rešiti zalivnim sistemom, jer su kanali suvi, a voda preduboko, pa se ne isplati investirati. I parcele su usitnjene, pa bi jedino bilo isplativo zalivanje na velikim površinama. U ovom selu takvih parcela ima, zove se državna zemlja, ali ih ne posjeduju individualni poljoprivrednici, tačnije ni ne mogu da se takmiče za nju. Pa nemam pojma, ja ne znam kako to sad lokalne samouprave, di kome tu treba javiti se i pitati. Mi imamo, na primjer, pravo, imamo više od 20 krava umatičeni mislim, pravo prečeg zakupa, ali uopšte ne znamo kome treba da se javimo i kada treba da se javimo za tu zemlju. Mislim, zainteresovani smo za tu zemlju, ali uopšte ne radimo, nismo konkurisali uopšte. Ne znamo ni kad je konkurs, ni kada izađe. Ugrinovci jesu smanjili stočni fond, ali u ovom mestu i dalje ima izuzetnih ratara i stočara. Nažalost, ni to nije bilo dovoljno da se formira neko udruženje ili organizacija drugog tipa kako bi lakše nastupali na tržištu, imali mogućnost povoljnije nabavke repromaterijala, ali i pravo da predlažu mere i aktivno učestvuju u kreiranju istih. Žikica će rado pristupiti udruženju ako ga neko osnuje i pozove, jer, kako kaže, poljoprivredu je izabrao za svoju profesiju i nema nazad. Žikica ne kuka mnogo, vredan je, a Bogu hvala, ima i za koga da radi. 2 sina od 3 i 5 godina još uvijek su mali da pokaže interesovanje za stočarstvo, ali sasvim je sigurno da otac neće vršiti pritisak jer on najbolje zna sa koliko je kora taj hleb. Pa kako budu teli, kako bude vreme, da. Pa ako hoće ovo, ja volim ovo, a sad teško da će Doli to isto voleti, zna. Kako budu vreme i kako budu deca odlučila, nek radi. Mi dok radimo, mi ćemo raditi ovo, pa kako nam bilo. Ove godine ovako, one godine onako i čovjek mora da se nada da će biti sljedeće godine bolja i mora da ima volju za radom i to je to. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.